ole clear tu le ngai thatu zong te in zavain chi bai le vek ule juni som panga sang ni som ni panga UMD ania tuntuma chuanin Israel le Iran boina update kanon nei le don ani amasa impuzairim thanga si kanan chiarange Indo Pakistan kaziak na sa tolu tuka Israel Iran lam ero ka soive ta vaklova ma se tlem te tal chu handar lang ve mai te ang chiri dala khovel hi aboi ta noi maya Indo pui pathum na chuak mai don ni yarin na po alian chole ani chuak ta lo po ni se boina chuak chin ringot po hi amang an thak to hrim thau mai Hamas ten Israel in rin lo lai taka an mi le sa tam tak an ron tha awang khan Israel po amol phowa khovela en thadupol thabira ngai mosat thlengin dem an lo ani India po pehelgam in kana le Kargila an lo mol photo kha ole kan kalthui main online games manga poisa lo theina most play hi lo mel create verole Bengali superstar Kausani Mukherjee pon na khel ve ani ichuanin hei most play hi in registera I install chi akhanin cheng zanga kha in sign up khana thonin idong hal thei ani tunlaya hei online game salar khopa mitam takin eizon nan sumlak lu nan mang towa mo lo nei lova games dang lo khel mai ai chuan most play manga sum lo chu hi atravia ani tichuanin I Google Pay te phone pay le bank transfer mang te khanin I account na poisa kha anon thun don ani mo I account en khani thun zomang he game a secure ma in hack sak tiang chi vel kha aum ve thei don lo ani isoni nei most play game hi Facebook lama po review en tura oma an review na po hi athavia ani tisonin most play game mang hianin sum tam takhi I lo chuak thei don ani tisonin most play game manga sum I lo chuak ve du ani chuanin hey comment section lama hianin link kan pina linga hianin click anga ti chuanin in register anga in register rural khanin zanga idong theidon ani nu naw pom tatang thok man lo tan po hey hun ola games kan khel venge ti yang chi tang khanin sum lo chuanan khan atha ani ti chuan I account te ni thun zoma I account na kham buaina om chung lo he game ya secure pan ti to kha sum lo chuana most play hi lo mang ve ro le Israel chu mani mi le sa chantina mania amol pho ve bok nen ve khanglang ati in Hamas ho anhan noi taka Gaza khopui de chu ruang khopuya achu sakani ber Hamas lam hian an rocket nei ang te po Israel lama han thon lut ve thin ma se Iron Dome an paltlang hlei theilo Israel chuan leilam sipai mang ringot po in atne ati the hia lang tunaya Iran chu a in rin lo lai takin a bom le ta thuta abara khai chiang viau ani an nuclear site ambe na hian Iran sipai ho tu lu po an thinuala tuna chuan army chief po athar an nei le to ani Iran ero Hamas ang an lo ni hau lo maya India anga nun name an ni heklo India angin meeting a ko tlut lova sipai te thu ani to epo ati ve heklo ngai tu ana film le fing mang turin ajit doval an nei box si lo nen Israel khopui Tel Aviv a thi chil drone an tholut mal ngeng maya chu po chu adu tok lova tui nuaya trang ballistic missile thlangin avom lut pop maya Israel air defense system ten andang ne talo ballistic missile ringot hi za somnga vela vomlut ni in soyani Russia siam hypersonic cruise missile po avakhilai tel lak ani ome Israel hian air defense system hi anei thaviawa mase Iran hian a thelut nem shrimshima Israel lam point an tur na ngal viau Iran lam hian US siam steel aircraft F-35 panikap tha angin anin soya ame mothalak po an the darani Mase hamara des India defense expert chuan an thalak thedar chu F-35 ani lo thuan soitung Israel lamin an beina hian Iranian scientist pakwala yan thia an zinga pathum phei chu nuclear lama specialist mithiam chungchuang an ni le zel Iran lama hian mi somria borvel an thito nge Israel hi US in nasavak lo le langvak lo vin apui pareng ni in soi ani Israel lama po ku jung tang thia tham chu an thive to a hliam po an om nual Iran hi anin rosan sa le a Saddam Hussein ang mai kha an ni ome Saddam Hussein po khan du le US chuan min beiro se chempui nen chau po ka chau ve chiang atia an top dan chu kan hriat vek kha Iran po hian ramro pui le ral thum nei thaber ber teram chu an han vo ve ngal zata Israel am pui vai chu mei wa pachan tir vek an tum het tlat
Iran hian lom da hodo an nei ve a chu an lama Pakistan atang ve tlat Pakistan po hian an thop ji an soito Israel hian Iran a beizan khan kan PM Modi a an ron bengal vat thunga thil om dan an ron shrila Israel hian India nena an siam dun ngat barak 8 mangin Iranian drone an kap thati te po retel ta ila Iran lam hian Israel drone za thum somnga vel an kap tha fai vek ni in an puang bok engpo ni sela Israel le Iran boinai chu azol chhozel turin angai theya Israel tampo han zuam view vak thei kha an ni big lovani Russian siam ral thuam engemaw zat kha an kol ve tlet ani tichuanin hei Al-Qaeda fir fiak polin thom thar an ron neya kanan chiar ve le ange Al-Qaeda fir fiak polin thom thar an ron nei an melma an tha tu te minglis an puang chuak US President Trump ale atho puite an ni hemi nuwa an chung te an ni yang Khovela terrorist fir fiak pol rovale poina satak khoito thin tu Osama bin Laden Pol Al-Qaeda leader ni bek Saad bin Alef al-Olaki chun United States President Donald Trump le Vice President J.D. Vance baka US Secretary of State Marco Rubio US Secretary of Defense Pete Hegseth baka US election laya Trump na sataka puitu le atrian Khovela mi ho saber Elon Musk Trump nena aning kar thazui talo te chu an mel maliam ber an tha tur li san ni thu tunai khan an puang zara etu hi Financial Express chuan an tar lang ani Al-Qaeda tha tum ni chu anuam view in arin omlo ani kan hriat tlan to angin bin Laden kai hruai Al-Qaeda hian khovel mun sang poira phak tak an lo khoi to thina September ni som pakhata World Trade Center be na ra phak taka amo phurtu kha ania US phubalak na khanan leader bin Laden po Pakistan ramchunga achena in nge US sipaiten lu khongin an kap loma aruang hi engtin nge an the thang zui che ti po hriat chiana ni zui lova bin Laden ba ka hian hroi tu dang te po US in an tha sakani kha tunhaite a thom tharon chuale tu Peninsula Al-Qaeda leader ni lai al-Olaki chun video message khatak le rova tak minute som thum palia se yaron ti chuaka heta yen US President Trump le achunga atho puite kan tarlan takhi an mi tha tum le tha tur li sani thu asoya Muslim mi le sa te po he an na thok tura fuin a som ngalani he vona video message an ti chuala hian Israel in Gaza laka be pui athak na a US su he malak na a in nu do nu kha ani al-Olaki chun Gaza munara thak taka indo na kalpui ani na khan an nam puite torna chu an ti sual red line pelawanga ni lo ti asoi an zol nei Mohammed azui tu to phot Muslim zongzong te US a cheng le khosa an ni emo Arab rama cheng emo ram sang cheng te chu Muslim thurin le in nga na zo in ngata America laka phubala turin ka somin ka ngen cheu heng America ram hroi tu te that tur hian American te tho pui a tru lova keni hian tumru na kan nei apoi mo bera heng kan target te laka na lo ring tak kan tho hi apoi mo ber ati heng Al-Qaeda ho tu te hian an target te laka na an tingtlak nuwa an chung te lam kan pan chun zomang ti in judami kan mel ma te po kan laka in humhim na tu reng an nei lova khoi mun ma in humhim na tur an nei lo ati bok US sarkar chun tuna Al-Qaeda leader al-Olaki hi an mi man du wanted nilaya niya ama that theye mo a omda US nena hril thei nena aluma natan US dollar million rukzet pek atiama kumsang ni som pakhat khan US drone strike ka khathati laya Al-Qaeda leader ni lai Anwar al-Olaki thatak nam pui tho khatuna Al-Qaeda leader Saad bin Alef al-Olaki hi niyari na niya US de Jewish teklaka tharum le poi khoina thlenga mo hurtu ani bok Al-Qaeda leader Osama bin Laden da that ani nu le an hroi tu poi mo berber te po tha ani nuwa he terrorist poli an thoma lian zui talo le a an laka US in be puina taka athak khan atukza zui ta emoti nuwa tuna hian thom thar America laka anron chua zui thar vele ta ani Al-Qaeda hi an re wangwang nuwa tuna thom an ron nei vele ang poni sela US bi poi mo tak than tuma US lam hianin an noi chimit vatin arin ombokani Iran in Israel F-35 kap tha anga an sohi tuna kanan bi chiang le ange IDF in an hial chung point Iran News Agency Tasnim chuan an propaganda an chunzom zel Iran sipaiten F-35 pani an kap tha ni in an chu ave boka amaro chu Israel lam mi chuan in engma an soi zui lem lo ani
eng pon isela te khanin Iran le Israel chan chin chu kan hreta Israel tam po hian Iran hi va zuam vak vanu thuri zuam vak theilo na chin kha awm ve ni a chan chu hei a ballistic missile te po an nei ve a tin Russian siam ral thuam thatak tak an nei a tin nuclear nei ram Pakistan in a support ve tlat box ya e boina hi chin fel a har viau don ni in alang tran ani tin hei Muslim ho hian nin American ho hi an ho em atin Israel Juda ho hi an ho em boka eng pon isela tu thar danga omani chuang kanon update le don nia tunatan chuang kan du tok le photang